إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat mana kebergantan sa bendingan nagyang kutua haditha ika 20 agwalu sakyang kutua mga hadith pembergantan sa bendingan. Mga hadith tini mo sagyang kutua may itu kitab ini surati al-Imam an-Nawawi sagyang kutua kitab Arba'una an-Nawawiyah. Mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa kates kanyan. An Abi Najih al-Arbadi bin Sariyah radiyallahu anhu qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. Ya mana niyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala namia katitian ki ama Najih yang ngaran yan nasi Arbad bin Sariyah atau Sariyah amyaswat su Allah subhanahu wa ta'ala sirkan yan apitir yan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piamang tumbang kami ulina piamang usiatan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mau'idatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun sa wasiat ulina tuma mangurip Allah subhanahu wa ta'ala amia lakuna tigyan su puso nagu mia makas gadun su mata mangurip Allah subhanahu wa ta'ala maana wasiat tigyan na kaya taguan kami rin na tigyan sa akalak nagutanto kami at tigyan na kaya taguan sa ranon sa miya makaguro kami uriyan yan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala na pitiru kami ya Rasulullah tigyan Rasulullah kaannaha maw'idatu muwaddi'in fa'usina lagi dagyan ka na wasiat na ulinatuman lagi da tigyan wasiat at tigyan na pugudas maana ngenatang kami niyan sa pangusiatin kami atigyan antun atigyan ni wasiat kar kami mangurip Allah subhanahu wa ta'ala aya kaya kung ano mga sahaba ridwanullahi alaihim nagyang kutua wasiat ini pangusiat kira no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sabab sa gyang kutua kaya gidaera no mangurip Allah subhanahu wa ta'ala akapian yan nagyang kutua kaya tagoy kira no sa kalak nagu miyamakas gidun sumateran na aya miya pikiran mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na ba magaan din nagyang kutua kang ganatikiran o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gyuti sabab tikiran na miya mangnisiran sa wasiat si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama makamablag kiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanto na ipitiru kiran o Rasulullah ini wasiat yang kiran tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallah azza wa jal tigay na ipagusiat takarkan nagyang kutua kay kalak niyo si Allah subhanahu wa ta'ala usikum bitaqwallah azza wa jal ipagusiat takarkan tigay nagyang kutua
kikal kaniu si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sam'a wat-ta'ah. Nagu ipagu siya takan-takan natigin nagyang kutuwa kapa mamakin naga si ku mga datu iyo mga uluan iyo. Wat-ta'ah nagu si ku kapa ngunutan ikiran mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Kapangunutan ikiran kung mga pipiaan dauan iran udina kateru iran mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Ngayon mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala pitiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, gengana tigin na kapangunutan iyo kapangamakin iyo na apiap na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi daturkan na urip na tigin na habashi maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam nak na bakabaluya dato so uripan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi na pitiruan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa katiruan yan na sagiyan ko tudin na kapapakailutin yan ko kapamakin nga ko mga dato naguso kapangunutan ikiran ko panduin nila na mapiya maurip Allah subhanahu wa ta'ala adi ikidu sa o manusia maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana na tanto ko mala aki susubun wa agama Islam ko kaptung akin nga ko mga dato na kapangunutan ikiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sempat manu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiang ko tuwa wasiat yang sagiang mga sahaba natigyan na wa in ta'ammara alaikum abdun habashi fa innahu kagiyamatan natigu Rasulullah man ya'ish minkum ba'di asad natigyan sa makapaguyag-uyag sir kanu ko orianak natigyan maana natigyan na oriano kapatyak nasad natigyan sa mo uyag-uyag kanu fasayara ikhtilafan kathira maana mo uyag-uyag tigyan na makaldumor yan orian natigyan no kapatyak na sabnara tigyan na kailay ni nagyang kutuwa kasudan surang tantua madakal uli na kasopa ka tantua madakal mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Na andin ni kailay ni watigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kapati ni watigyan siapa ni watigyan sanggel buganiu so to kita kana tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu so mga to kita tigyan o mga khulafa ar-rashidin al-mahdiyin mga to kita mga khulafa alagidu Abu Bakar agu so Umar agu so Uthman agu so Ali gina dapat katawa mga khulafa ar-rashidin kika tuturu tititu naguki ka tuturu mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yu Rasulullah kaptin wa tigyan so sunat ka sanggel bukan niya agu so mga sunat to kita tigyan mga khulafa ar-rashidin apat kataw aso Abu Bakar as-Siddiq agu so Umar bin al-Khattab agu so Uthman bin Affan agu so Ali bin Abi Talib mahurip Allah subhanahu wa ta'ala. Agyang ko to kito gitiran addu alaiha bin nawajij maana akya pataniran tanto mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana gyang nakatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigina gyang ko taw kito gitiran addu kikabiran na tiran sa ayan ni kikabiran na gyang gutod na mga bagangiran mangurip Allah. Ay ma paypigan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to akya kapatiran ko mga ukito gitiran sunnairan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa titu amabagir mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sagina no bui mapipikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapatan nagyang kutua sunnah niyan agusto mga sunnah o khulafa ar-rashidin sa tanto mabagir mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Addu 'alayha bin nawajij wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Napananggilay niyo ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kutua pimbagu si ku agama ada apa kaasalian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mana nagyang ko to mga shay apim bagus ko kapag agama ada apa kasalian maana ada dalilian da kya teruno nabi sallallahu alaihi wasallam naguda kya kini ndaunianun udina kini sugunianun naguda manggal ba ko mga sahaba ridwanullahi alaihim nagyang ko to sino to shay na ti Rasulullah na pananggila ini ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla muhdatsatin bid'ah hagiya sabnaratigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
alang wana tigina pimbagu siku kapag agama ada apa keasalian ulin ada dalilian na bid'ah makna kadidegan mangurip Allah Subhanahu wa taala pimbagu siku agama diumped mangurip Allah Subhanahu wa taala. Na launa tigina bid'ah ti Rasulullah wa kullu bid'atin dalalah. Na sulang wana tigina bid'ah na kadidegan ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisa pada hadis na isumbatom naging utwa tigina wa kullu dalalatin finnar. Lang wana tigina kadidegan na aya pakabulusian na suka pa neraka mangurip Allah Subhanahu wa taala. Gina ni makampata maana agyang kana na hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa sitanong pamantagi sa diyan ka, kapag gani ko suara ko sa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.